pozdrav svima nas u klipu kako da napravite show golema i iron golema. Sad vam napravit ću jednog show golema, znači treba će vam sneg i jedna bundeva. Pa kako napraviti tog show golema? Da krenemo. Znači dva bloka u vis i jedna bundeva na vrh. I napravit ćete. Sad ovom jedino može da uništim, na primjer, zato što je ispalio groba, jedino može da uništim po meni. Samo sam testirao toj životinji, tačnije to životinje čudovište, znači plamena. Napravit ćemo dva plamena i da vidimo da li će ih uništiti, vidimo da ako rokaju baš snažno. Sada koga će uništiti ne znam. Napravit ću još nekoliko samo da znate da onako da ih unište. Nisu mi onda toliko glupe, uništeni su, nema veze. I sada veliko pitanje kako napraviti iron golema. On se isto na sličan način pravi sa bundevom. Možete ovu svetleću bundevu i običnu, pa da krenemo. Sad ćemo napraviti ovako dva. Jedan pored drugog. Dobro, da ne zbunjam na ovo, ovako se pravi kao jedan krst, samo gore nema ovaj blok. Mislim ima, ali taj gornji blok treba da bude od bundeva. I eto, napravili ste ga. Evo vidite, ovo je kao neki polukrst i samo gore dodate za pravi krst. To je to. Vidimo se u sljedećem tutorijalu, ovo je bio kratak tutorial show golemu i iron golemu. Vidimo se.